makanitha-ini itiganite akristiano makiringithia nyimbo cia gucokia ngatho. Angi makiumba na mahoya gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa kumatirithia mwaka-ini ucio rainikireirie ona kiheo gia kuona mwaka ungi mweru. Makauga mari na mwihoko mwaka uyu ugukorwo ri na wandanduku ona irathimo nyingi. Let us allow God to confer into us a state of feeling worth and worthy before him. Aria matanahota guthie kanitha matinaremwo ni gwikinyia irabu-ini na tigandea na kunywa maracajamurwo na nyimbo. Tiothe maingirire irabu-ini ici makiria tondu wa uingi wa andu, no uyu ti undu utumire mage gukenerera mwaka uyu ikinya ria rwimbo rikionania maundu mothe maumo mutaratara-ini. Nimefurahia, nimeruruka salama. Nasema ni asante kwa Mola. Si wote wametarajia kufika wakafika, lakini mimi nimefika, niko salama. Mwaka wa 2018 ukionekana totarari mwaka mwega kuri andu aingi, no mari na mwihoko mwaka wa 2009 ni ukwagira. 2018 ijakuwa poa, lakini tumengangana tu kafika 2019. Tunao 2019 itakuwa poa. We hope the next year 2019 things will be well, and we hope that the government should look at least in the matter of the cost of living. It has been so high. I haven't achieved what was my target. It was just a letdown to me. Akenya makihokaga thayu no guthie na mbere bururi-ini, atongoria nao matinatigwo na thutha gutuma ndumiriri ciao kuri Akenya. Let 2019 be our year of national revival and renewal. A year when we water the seeds planted in preceding years so that they may sprout and grow into a strong and towering tree. Mungu wetu atujalie katika mwaka huu wa 2019 nchi yetu tumjue Mungu ili tuwe na uwezo na nguvu kama taifa. Mafarafara-ini maafitha borithi mauma sheba gutigirira matereba mari na uigirereki no ho gutigirira gutiri gutwarithia ngari ari muriu. Na haha tiothe methemire mutego uyu noguo marikiririo utuku wao ceceni-ini cia borithi. Ona maya makihanikaga mwihoko urioho ati mwaka wa 2019 ni mwaka matanya manene ma kuhinga. Kirifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Masharia.